Ja sam rođena kao osoba s invaliditetom i s 5 godina sam išla prvi put na operaciju. Zadnja je bila prije godinu dana amputacija noge. A kad sam stala prvi put u protezu, postoji ono da se, kad staneš u protezu, da doživiš da je to kao tvoja noga ili nešto strano. Ja sam prvog trena kad sam stala u protezu doživjela kao dio mene, dio tijela. Rođena je bez lisne kosti, s 3 prsta na jednoj i 4 na drugoj ruci. 33 puta bila je pod anestezijom, posljednji put zbog amputacije potkoljenice. To je bilo jedino rješenje, tijelo jednostavno više nije moglo podnijeti bilo što drugo. Da, bio je početni šok, bila sam na 2. godini, taman prije 2. godine faksa. To nismo očekivali, mislim to je bilo uvijek ono što smo radili da se ne dogodi amputacija i ja sam sama u biti shvatila da je to najbolja opcija i znala sam da će mi biti puno lakše i onda sam ja došla doktoru i rekla ok, to je to, idemo to napraviti. Prije tog smo čak imali parti da se oprostimo s mojom nogom. Bilo nas jedno 15-20 u stanu. Morali smo se oprostiti od toga. To je Anja, ona koja bez uljepšavanja i krušalu priča o svom invaliditetu. Nećete doživjeti taj njen invaliditet nikako. Doživjet ćete njene vrckavost i njen smisao za humor, češće smisao za loš humor. U najužem društvu šale su dio svakodnevnih malih razgovora, na kavi, na predavanju. Ajme, redovite da ću mi kupiti jednu čarapu za Božić, noge su mi hladne. Da skačem, kad hodam po stepenicama, da ko mali zeka skačem. Iskreno, kraj Anje je stvarno lako zaboraviti na činjenicu da ima invaliditet, zato što ona te ostavlja u zadnji plan. Ja i dan danas, nakon toliko godina koliko se znamo, 5 godina smo na faksu, ja ne znam koji ona točno invaliditet ima. Stvarno ne znam, nisam je nikad pitala jer takve stvari me ne zanimaju. Druženje i razumijevanje krenulo je ovdje, na fakultetu u Lepušićevoj. Možda u početku i nije bilo razumijevanja, ali doći ćemo i do toga. Educirat ćemo nastavno osoblje, studente i volontere. Studentica je 5. godine novinarstva, kao i Jana i Alisa. Na 3. godini dočekao ih je zadatak napraviti projekt koji će pokriti društvene mreže i medije. Odlučile su se za pomoć osobama s invaliditetom. Bitna nam je inkluzija osoba s invaliditetom, a prvenstveno ta druženja što mi najviše fali. Ono što s našom udrugom želimo pokazati, znači da osobe s invaliditetom mogu sve, bez obzira na različite ograničenja koja dakle im društvo postavlja. Nisam nikad znala kako se ponašati prema osobama s invaliditetom i zapravo sam imala taj strah, hoće nekog povrijediti ili uvrijediti. Od projekta za kolegi preko Facebooka i web stranice do udruge. Uopće nismo ovo očekivali. Očekivali smo 5, tako skromno. Onda smo u biti vidjeli koliko smo i lajkova na Facebooku dobili, koliko nam se ljudi javljaju. To nam je prvenstveno važno bilo. To što smo mi u svakodnevnom kontaktu s ljudima koji nas traži i savjete i da im pomognemo naći nekog ko će volontirati za djecu ili u školi ili bilo šta. Ljudi nas zovu čak da pričaju s nama, da se druže, zato što ih nažalost sredina malo odbacuje. Onda smo shvatili da s tim ne možemo prestati. I nisu prestale. Što više, ciljaju jako visoko. Ali sve je na njima. Same se financiraju, a uskaču i roditelji. Trenutačno rade na novom projektu. Pišemo projekt u kojem ćemo organizirati edukativne seminare za profesore i za studente na svim sastavnicama u Zagrebačkom sveučilištu. Da, treba nam i tipa kolica i štab za slijepe i slabovidne osobe. Oni povezi preko oči. Papire sa logom mogu sve. Može? Da, to je okej. Da se zna tko smo, ali opet
Posebnost njihove udruge kažu što članovi mogu biti svi, ne samo osobe s invaliditetom. Dosta im je kažu da se one drukčije isključuje iz društva. Počela sam potpuno drugačije gledati na stvari. Recimo i ja dok sam bila u srednjoj školi nisam nikad mislila da ću imati nikakav humanitarni osjećaj ili ne znam, se dizati ljudima u tramvaju ili slično. Međutim, evo nakon što smo upoznale Lanu i nakon što smo upoznale Anju koja je naša predsjednica, sada potpuno drugačije gledamo na te stvari. Kad znamo da smo nekome puno pomogle, to ne znam, ne mogu uopće opisati taj osjećaj. Ne može se baš ni sa kojim osjećajem na svijetu mjeriti. Ipak, do toga osjećaja puno je stepenica, i to onih po kojima se penjete, a ne spuštate. Potrebno je puno volje, truda, tolerancije, jer potpuno su drukčiji karakteri i ono već spomenuto razumijevanje do kojeg su morale naučiti doći. Teško nam se dogovoriti oko nekih stvari, svaka tuča po svom i zapravo je trebalo iz početka nama da se pomirimo sami sa sobom i da toleriramo tuđa mišljenja. Puno im je pomogla Lana, članica udruge i osoba s invaliditetom, zaštitno lice kampanje. Čuje tek 30% i zbog toga je često bila odbačena. Ja sam se godinama navikla na to, tako da nisam se ne mogu se uvetiti se zbog toga. Ja sam stvarno prihvatila. Meni to uopće više ne smeta. To je super. Kafić nije samo mjesto koje ima Wi-Fi, kako bi mogli raditi na projektu. Pitaću kako su oni to napravili. To je mjesto na kojem se često čuju stare priče, sretne i tužne, sudbina koja ih je spojila sa njom. Ivu je upoznala među prvima na faksu. Upravo je Iva bila u tom društvu u kafiću i tad su se prepričavale neke priče, i sretne i tužne. A onda je došla Anja. Tog dana kad je Anja saznala da mora na amputaciju noge, mi smo bili na kavi i ona je došla sva onako uznemirana i prenijela nam je tu vijest. Mi smo svi ostali u šoku jer je to je bila zadnja opcija koju bi oni napravili i svi smo se rasplakali, grlili smo se i nismo znali što bi joj rekli. I onda tad kad sam zapravo njima rekla, tad ja mislim da se prvi put i rasplakala. Prije godinu dana ostala je bez noge. Mjesec dana poslije već je hodala s protezom. Vrijeme suza je prošlo, dapače u svojoj nesreći pronašla je sreću. Nekom je čudno za reći, ostala si bez noge, a sigurnije si. Jesam. Ja sad osjećam se zadovoljnijom, zato što kad sam uvijek bila mala do prve operacije, mama me uvijek oblačila u haljinice, cipelici, to sve slatko i onda ja zapravo nakon prve operacije to više nisam mogla. I onda sam je dočekala. Nisu svi Anja, ne pričaju svi otvoreno o svom invaliditetu. Skrivaju ga, što iz straha, što iz srama. To što imaju invaliditet ne znači da nisu lijepi, da nisu pametni, tako da treba samo biti samouvjeren i reći ja to mogu. Mladi ljudi koji bi po meni, moji vršnjaci i mlađi i stariji, bi trebali zapravo posebno imati osjećaj za ljude, za životinje, za općenito. Mislim da to se ide u nekakvom drugom smjeru, jer nemaju. Nestalo je te nekakve suosjećajnosti i pažnje. Čak i prema bližim svome, onda kako očekivati da će neko uopće obratiti na nekog u kolicima, jer mu nije ni u vidnom polju. Zato pogledajte oko sebe, nemojte zatvarati oči. Ponekad je samo pogled dovoljan da sruši zid oko druge osobe.